Prelazimo na temu Dana u danu uživo. Objavljivanje lažnih informacija i fotografija sa ciljem da se diskredituju novinari N1 televizije deo su kampanje protiv naše medijske kuće koja je intenzivirana u proteklih par nedelja. Kako to utiče na rad i bezbednost novinara, mogu li da računaju da će ih institucije zaštititi? Neka su od pitanja za gosta teme dana Verana Matića, predsjednika Komisije za istraživanje ubistava novinara, člana stalne radne grupe za bezbednost novinara. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala. Evo, poslednjih par nedelja svedoci smo te orkestrirane kampanje, napada, pritisaka. Naši novinari, odnosno naš programski direktor, nazivan je šiptarskim plaćenikom. Za našeg novinara su tvrdili da je odgovoran posredno insinuacijama i za bolest predsjednika Republike. Čuli smo različite vrste pretnji, ali prethodno 4 dana smo na adresu redakcije dobili ovakve poruke. Vi ste prodane duše i domaći izdajnici, vas treba javno na terazijama vešati i počistiti da bude mira u Srbiji. N1 je televizija koja propagira nasilje, poziva na ubistvo, silovanje žena i nečijih ćerki. Zar je to televizija, ološka bando? Vi svi koji radite protiv zemlje Srbije, vi ste izdajnici da radite protiv sopstvenog naroda, vi ste zapadna propaganda udruženog zločina za cilj krađe naroda i iznošenje finansijskih sredstava iz Srbije. Vas zaposlene država treba da označi izdajnicima i u zatvor. Televizija je podnela krivične prijave Odeljenju za visokotehnološki kriminal i sad da li se postavlja pitanje da li je ugrožena bezbednost novinara N1 u ovakvim okolnostima? Ja mislim da jeste ugrožena i da to ne treba mnogo argumentovati kada se vide zbir događaja. Te pretnje, koliko znam, usledile su posle upravo ovih prozivki od strane političara i od strane naših kolega novinara iz tabloida. Dakle, postoji nekakva uzročno-posledična veza. Takođe, Jugoslavija je napadnut posle intervjua sa Kurtijem. Mislim da je to jedan zaista uobičajen intervju i u svakom slučaju neophodan javnosti Srbije da sazna mišljenje čovjeka koji će možda biti premijer na Kosovo. Tako da, mislim, ne postoji ni jedan razlog zbog kojeg bi krenula hajka na N1, a kada je reč o pojedincima, našim kolegama, to je zaista nešto što je nedopustivo. Slušam ovde iste identične pretnje koje smo dobili u 92 godinama. Ja sam dobio sa tim terazijama. Terazije se često pominju, neki za vešanje. Mene su hteli da nabijaju na kolac i pronađen je, identifikovan je u Novom Sadu čovjek koji je napisao tu poruku istu elektronsku i osuđen je u procesu. Ono što je problem kod nas je da se veoma često u takvim situacijama različito tužioci tumače takve pretnje. Neki kažu da to nisu pretnje, da je potrebno reći direktno da će on izvršiti nabijanje na kolac ili vešati da bi se došlo do presude. U Nišu je za identičnu pretnju, na primjer, tužilaštvo odbilo da podigne i da pokrene proces. Tako da, mislim da je to veoma veliki prostor u kojem, s jedne strane, u ovom trenutku treba zaštititi novinare zaposlene na N1 i u drugim medijima koji su izloženi baražnoj vatri različitih pretnji i s druge strane otvoriti veoma ozbiljnu diskusiju o tome šta učiniti sa ovim delom koji se tiče i definiše kao pritisci, koji negde ne postoje u krivičnom zakonodavstvu, a predstavljaju ozbiljno ugrožavanje bezbednosti novinara. Kad kažete treba zaštititi, kome sada da se obrate novinari N1, čija je bezbednost definitivno ugrožena? Vidimo, stižu različite pretnje, podnošene su i krivične prijave. Kako zaštititi novinara u ovakvoj situaciji? A ovo nije prvi put da se ovako nešto događa. Ja mislim da kompanija sama treba da zaštiti, da učini sve da zaštiti novinare, da učini njihov rad, njihov angažman bezbednim. Što ovde u zgradi, što na samom terenu. Dakle, to je nešto što je najvažnije. A može li kompanija u svakom trenutku da zaštiti, znate, kad se završi radno vreme, novinari odlaze odavde, postoje prepoznatljiva lica ove televizije koje će negde otići. I rekao sam, to je na prvom mestu. Dakle, mislim da
je veoma važna briga i mislim da može puno da uradi kompanija. Postoje kompanije koje ne vode nikakvog računa, čak i ne podižu optužnice, niti prijavljuju ovakve slučajeve pretnje. Mislim na medijske kompanije. Mislim da se vi tu dosta razlikujete. Na drugom mjestu mislim da je vaš advokat zatražio, mislim, objavljeno da će zatražiti bezbednosnu procenu za Jugoslava Ćosića i mislim da je to dobro, jer se onda uključuje čitav aparat koji treba da da svoje mišljenje o tome, znači od Bezbednosne informativne agencije do Ministarstva unutrašnjih poslova i tako dalje. I u tom slučaju država preuzima određenu vrstu odgovornosti i za jedno i za drugo rješenje. Na trećem mjestu mislim da je veoma važno obraćati se u svakom trenutku u institucijama. Bez obzira što postoji jedno veliko nepoverenje, je tako? Mislim da je to veoma važno činiti sve što zakoni, mogućnosti medija dozvoljavaju i obaveštavati građane o tome. I mislim da vi to dobro radite. Naravno, nemoguće je zaštititi svakoga na ulici kada izađe, kada se nađe na pijaci i to se veoma često događaju veoma neugodne situacije i mislim da u ovom slučaju se treba vratiti opet na početak i da se treba tužiti svakoga ko proizvodi takvu situaciju. Dakle, može se direktno dovesti u vezu istup jednog od urednika jednog tabloida koji je tvrdio da je novinar Sovlji pitanjem direktno izazvao bolest predsjednika ili stanje u kojem se on našao, sa pretnjama koje su posle toga usledile i sa naravno problemima koje ima i koje može da ima sa svojom bezbednošću Sovlji. Dakle, sve to, mora se sve učiniti. Ne sme se govoriti taj je takav i takav ili on je u takvoj i takvoj situaciji. Dakle, moraju se apsolutno učiniti svi gestovi koji su neophodni. Mislim da bi vaša uloga mogla bude veoma dobra i da, pošto je kompanija multinacionalna, da dovodite ovdje na svakih nedelju dana predstavnika CPJ-a, na primjer, predstavnika Index on Censorship, Article 19, različitih organizacija koje se bave slobodama medije i posebno bezbednošću novinara. Posljednjih nekoliko godina svaka od ovih organizacija ima specijalno odeljenje koje se tiče bezbednosti novinara. Svima nama bi trebala ta edukacija, dakle i razmjena iskustava kada je reč o ugrožavanju bezbednosti novinara, jer ovo nije periodična stvar, ovo neće stati. Ovo će samo da se, pa ne samo kampanja, nego različiti oblici ugrožavanja bezbednosti novinara na najrazličitije načine. Dakle, nama trebaju nova znanja da se pripremimo, da se na najbolji način stvorimo mehanizme za suočavanje sa tim problemima i zaštitimo naše kolege. Sad, kažete, potrebno nam je stručna pomoć da bismo se uhvatili u koštac sa tim problemom, jer tih pretnji i pritisaka ima bez prestanka, ali koliko je opasno kada iz vrha države neko minimizira moguće rizike koje proističu iz ovakve situacije, pa kaže N1 sama od sebe pravi žrtvu? Pa znate, to je svakako na onome ko to tvrdio, znači, ali se na takve stvari ne treba obazirati, treba dokumentovati sve ono što se vama događa i vi to i činite, tako da su argumenti koje vi iznosite u javnost i tužilaštvima u svojim prijavama, dakle, najbolja zaštita. Nedopustivo je da bilo koji zvaničnik minimizira opasnost, jer to znači može da se svakako odrazi na najodvratniji mogući način, da se nekome zaista dogodi neki nasilni akt, napad, da ne govorimo o tome da se može dogoditi i ubistvo. Pričat ćemo o tome kakvi su rizici i posljedice kampanje koje se vodi protiv ljudi koji se bave profesionalno svojim poslom. Imamo primjer Milana Jovanovića, ali prije toga vi ste kao član stalne grupe za bezbednost novinara tražili i, ajde da kažemo, presek stanja kada je reč o N1 televiziji, kada je reč o sličnim pritiscima, pretnjama. Kakvi su ti podaci? Od 2016. godine šta se tu sve događalo? Stalna radna grupa je imala svoj sponi i padove u radu. Naše kolege su neke zamrzavali rad, ali ja mislim da je veoma korisna i mislim da je dokazala tu potrebu za postojanjem u ovom trenutku i mislim da treba doživi opet neku evoluciju u svom razvoju. Još uvijek je to radna grupa koju čine predstavnici svih medijskih udruženja, zatim tužilaštva i policije koja na svakih 3 mjeseca razmatra slučajeve napada, pretnji i onoga što se događa i kakvi su efekti sudskih procesa i tako dalje. I mislim da je ta statistika dosta važna u ovom slučaju. Od 2016. u slučaju N1 otvoreno je, formirano je u tužilaštvu 10 predmeta
Od toga u svim predmetima javna tužilaštva su vodile ili vode predistražni ili krivični postupak. Do sada su 3 predmeta podignute optužni akti, od kojih su 2 prvostepeno presuđene i od strane suda su izrečene krivične sankcije i mere bezbednosti. U 5 predmeta u toku je preduzimanje dokaznih radnji, u 2 predmeta je utvrđeno da ne postoji osnovana sumnja da je izvršeno krivično delo, i to su podaci sa zaključno septembrom ove godine. Naravno, tu postoje i pojedinačni podaci, ali sad kad se pogleda u odnosu na sve ostale, evo kako to izgleda. Znači, ukupni statistički podaci su u vezi krivičnih dela učinjenih štetu bezbednosti novinara u Srbiji uopšte. Dakle, podnete su krivične prijave, odnosno izveštaje o 194 događaja izvršenih na štetu bezbednosti novinara. Konačna odluka doneta je u 104 predmeta, to je 53%, tako opet se govori o različitim izveštajima uspešnosti. Kada posmatramo predmete u kojima postoji osnovna sumnja da je izvršeno krivično delo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, od takvih ukupno 116 predmeta, u 20% je do sada izrečen neki oblik krivične sankcije ili je gonjenje ustupljeno stranoj državi, 57% predmeta u toku su dokazne radnje, istrage, međunarodna pravna pomoć ili je toku glavni pretres pred nadležnim sudom, u 1% sud je odbio optužni akt i u 19% potencijalni izvršilac je nepoznat. Da, a koje su to institucije na koje treba da računa neko čija je bezbednost ugrožena? Prvenstveno to je institucija vezana za čuvanje bezbednosti u zemlji, znači policija, i to je tužilaštvo ako dolazi do ugrožavanja bezbednosti novinara. I kakva su iskustva do sada kada pričamo upravo o toj institucionalnoj zaštiti novinara? Kada je reč od trenutka osnivanja stalne radne grupe, upotrebit ću to, nekakav vremenski okvir. Ono što sam zapazio kao podatak, i mislim da je veoma značajno, to je 47% je bilo u 2016. neotkrivenih počinilaca. A u posljednje, pa onda je bilo 27% u sljedećoj godini, pa onda 8% i ove godine 8%. Znači, u prvih 9 meseci. Znači, došlo je do smanjenja broja ovih koji nisu identifikovani. U odnosu na uobičajeno krivično dela, to je, mislim, obično oko 40%, 50% nepoznatih počinilaca, u ovom slučaju, znači u slučaju novinara. Nekakav smisao postojanja ovakve aktivnosti je očigledno se pokazao kao dobar i pozitivan. Kada gledamo sve ukupno stanje, nekako tendenciju, imamo situaciju u kojoj se smanjuje broj napada na novinare, ali se povećava obim pritisaka. Onoga što je dosta, da kažem, fluidno, znači u najrazličitijim oblicima se pojavljuje i veoma ga je teško u mnogim slučajevima tretirati kroz krivično zakonodavstvo ili preko tužilaštva i sprečavati. Sad smo pričali o statistici, međutim, vi ste izjavili ako se ne reši slučaj Milana Jovanovića, kome je u Grockoj zapaljena kuća, znamo da je pronašao različite podatke o zloupotrebama predsjednika te opštine, da će to imati ozbiljne posljedice. I kako se vama sad čini? Milan Jovanović je pre nego što je došao do paljenja te kuće, znači 3 godine trpeo torturu, pritiske, pretnje. Niko nije reagovao, pretučen je čak i urednik tog portala Žig Info i tek kada je zapaljena kuća, nekako je ta priča došla u fokus. Jel se vama čini da se taj slučaj rešava, da ide ka nekom rešenju ako je uzmemo u obzir kako izgleda sudski proces? I kakav je to primjer? Bilo je veoma zanimljivo na samom startu, dakle kada se dogodio taj, to je bio najdrastičniji slučaj napada na novinare, pa praktično pokušaj ubistva, nije samo paljenje kuće, jel? I mi smo u stalnoj radnoj grupi odmah tražili sastanke i sa policijom, prvo pa potom sa tužilaštvom, jer nam je taj značaj slučaja bio veoma visoko rangiran i tražili smo objašnjenja i dobijali smo zaista sastanke sa svim ljudima u lancu odgovornosti i sa tužilaštvom također, što je pomoglo da se neke dezinformacije ne šire dalje. Objašnjeno mi je veoma brzo zašto je postignuta nagodba sa ženom koja je vozila auto i tako dalje. Dakle, to su sve bile korisne informacije i mislim da je i sama ozbiljnost rada policije i tužilaštva bila vezana za tu dnevnu prisutnost u medijima i zaista veliku zabrinutost svih nas koji smo bili na toj sceni. Ono što je nas posebno brinulo je da slučaj Matorčevića nije bio rešen. Matorčević je mjesec dana pre toga kao glavni urednik Žig Info portala prebijen, pretučen, teško pretučen i bio je dugo u bolnici. Nije mogao sam da istupa u javnosti, pa zato se za taj slučaj manje zna. Ali kada se pogleda sad taj niz u rešavanju tih slučajeva, vidi se da zašto nije rešen slučaj Matorčevića. Zbog toga što je po optužnici u ovaj slučaj paljenja kuće kao suorganizator bio umešan jedan policajac.
Dakle, a da ne govorimo o optuženom koji je izdao nalog za paljenje kuće, koji je deo praktično vladajućeg aparata, glavnog odbora SNS-a i predsjednik opštine. Dakle, hoću da kažem da je, kada sam rekao da je potrebno unaprediti rad stalne radne grupe i uopšte pitanja bezbednosti novinara, da li stalne radne grupe nije toliko bitno, o tome će se sigurno odlučivati. Mislim da je važno formiranje specijalizovane policijske grupe koja bi se bavila samo novinarima. Samo slučajima vezanim za novinare i koje bi reagovalo u ovakvom slučaju kao što se o kom pričamo sa N1. S jedne strane potrebno poverenje. Dakle, ja mislim da Dragan Kecman, inspektor koji je još uvijek u Komisiji za istraživanje ubistava novinara i vodi radnu grupu za istraživanje ubistava i novinara Milana Pantića, da bi on zaista mogao sa svojim timom da radi taj posao. Jer da je on došao, na primjer, da istražuje slučaj prebijanja Matorčevića, a sigurno bi ispitao i predsjednika opštine, ispitao ceo taj lanac. I verujem da bi njegova istraga bila mnogo uspešnija. S jedne strane, s druge strane, nikad se ne bi dogodilo paljenje kuće Milanu Jovanoviću. Bi bilo potpuno jasno da država pokazuje izuzetno veliku rešenost da rešava takve slučajeve, upravo između ostalog i na taj način, odvajajući neke ljude da se efikasnije bave sa ovakvim slučajima. Zbog toga sam ja i predložio da se u medijsku strategiju ubaci jačanje institucionalne podrške novinara, bezbednosti novinara i zaista to sam i uspeo u toj verziji poslednjoj koja je otišla u Brisel se nalazi i taj deo o potrebnom snaženju institucija koje se bave bezbednošću. A koje bi to institucije bile konkretno, kako je to zamišljeno, osim evo ovog tima policijskog? To je potrebno tek definisati. Može to da bude u ovom trenutku čak da bude prelazno rešenje, da to pri Komisiji za istraživanje ubistava novinara ovaj tim radi. Dakle, da on bude angažovan i na ove slučajeve i da se poveže i sa tužilaštvom, predstavnicima tužilaštva i predstavnicima policije u ovim našim radnim telima. Dakle, to je nešto što se može odmah početi. Ono što mene posebno zabrinjava ovde kod medijske strategije, i ja sam to i rekao na sastanku kada smo predali medijsku strategiju premijerke Ani Brnabić, rekao sam da ne treba da čekamo sada, dakle da se vrati dokument iz Brisela, pa ide u ministarstva, pa ide onda 3 meseca pravljanja akcionog plana, pa tek posle toga će to da ide na neki način. A do tada mi imamo svašta se događa. I zbog toga sam predložio neku vrstu preliminarnog akcionog plana koji bi odmah počeo da funkcioniše i sve ono što mi znamo, što nije sporno, što nije Brisel, odnosno njihov ekspert stavio kao primedbe, da mi počnemo to da realizujemo, između ostalog i ovo. A postoji li volja države da evo sve te predloge sprovedu u delu ukoliko mi kao televizija i medijska kuća dobijemo procene tipa sami od sebe pravite žrtvu u ovakvoj situaciji? Ne postoji dovoljno. Ono najsigurniji odgovor bio ne postoji dovoljno, čak ne postoji ni ono koliko je potrebno kao minimum volje da se rešavaju ovakvi slučajevi institucionalno. Znači da se postave, ovo nije komplikovano o čemu govorim, postoje ljudi koji bi se time bavili, postoje, znači ne treba izmišljati nekakvu toplu vodu i ja bih podsjetio, sad bilo je pre par meseci konferencija u Londonu na kojoj je bio Ivica Dačić, predstavnik. Konferencija je bila vezana za slobodu medije, jako puno se govorilo o bezbednosti novinara. Ivica Dačić kao predstavnik države je potpisao deklaraciju koja je tamo usvojena, jedan od 10 ili 15, ne znam koliko, predstavnika, visokih predstavnika zemalja. I ja mislim da još uvijek nije počelo ništa da se oko toga realizuje. Dakle, to su preuzete određene obaveze. Svakako vremenski rok za realizaciju tih obaveza je dat široko, ali kad je reč o našoj zemlji, mislim da je veoma važno da se što je urgentnije moguće realizuju preporuke koje se dobijaju. Da, ali u slučaju Milana Jovanovića smo čuli da opština Grocka nije pomogla da ponovo izgradi kuću, da je izostao sastanak koji je dogovaran sa Anom Brnabić, gde bi on njoj izneo svoje probleme. Bio je taj sastanak, ja sam ih upoznao na prijemu u Francuskoj ambasadi i tada smo se dogovorili, tada je premijerka ga pozvala, naravno i mene, da prisustujem to sastanku i saslušala je više od sat vremena je Milan iznosio sve ono što mu se događalo i mislim da je ona bila iskreno šokirana. I svakako je ponudila pomoći. Zamolila je mene da odem u ime i njeno u Grocku i da razgovaram sa upravom opštine oko mogućnosti da se neke stvari reše. Naprimjer, Milan Jovanović je isključena kanalizacija pre 3 godine. Znači, njegova kuća je isključena kao verovatno osveta
uprave opštine, iz opštine, da. I sada, pošto je renovirana kuća, jedan deo renoviran, zahvaljujući prilozima i solidarnoj akciji novinara, kolega, prvenstveno u organizaciji Fondacije Slavka Ćurugija i donacije RS sajta, međutim, to je bilo dovoljno da se oni usele u stan. Dakle, trebalo je sad izolovati s polja, srediti onu garažu koja je zapaljena i tako dalje. I ja sam otišao i obavio sam taj razgovor, trebalo mi je celo popodne da dođemo do rešenja da se kroz 2 dana pronađe način da se prikači kuće na kanalizaciju. Zamislite u ovom veku, da se o takvim stvarima je potrebno da se sa nivoa kabineta premijerke vrši nekakva... Ja sam tada zamolio i predložio predsjednici opštine i ljudima tamo da, pošto su pola sume praktično za obnovu kuće skupili novinari, da je bio red da sada opština takođe, čiji su čelnici odgovorni nalili toliko zla Milanu Jovanoviću da to je negdje oko $1.000.000 neophodno da bi se sve dovršilo. Tada je predsjednica opštine rekla da oni nemaju novac, da ona može da ga stavi u rang onih paljevina, uobičajenih paljevina njiva i tako dalje, odštete i ponudila $50.000. Milan je rekao, to je zaista ponižavajuće. Dakle, ja sam o tom izvestio premijerku i ona je rekla da moramo pronaći način da se nadoknadi, nađu ta sredstva i ja verujem da će se to dogoditi. Moram na kraju da vas pitam, evo, ostalo je još vrlo malo vremena, govor mržnje u javnom prostoru koji podstiče, jel tako, jednu atmosferu u kojoj radimo i mi, novinari N1, a koje ugrožava, jel tako, našu bezbednost. Vi ste u jednom trenutku rekli da treba stvoriti jedan front za borbu protiv govora mržnje i da bi zapravo uklanjanjem toga iz javnog prostora mnogi problemi nestali. Koliko je realno da se to... Mi moramo napraviti, uslovno rečeno, predstavnici medija, nevladinih organizacija, napraviti neki dogovor sa predstavnicima vlasti, vlade i nekakve društvene elite. Ovo nije problem samo nas. Dakle, preti se svima, preti se i političarima, preti se kulturnim radnicima, kogod se nađe u tom javnom prostoru bude izložen raznim pretnjama. Dakle, to je nekakva pojava koja neće stati ako se nešto promeni. Nastavit će se dalje. I u Švedskoj je napravljen identifikovali su to kao veliki problem koji generiše veoma lošu situaciju u društvu. Onda su izvršili analize govora mržnje, pretnji i nasilja i napravili akcioni plan za borbu protiv govora mržnje, pretnji i nasilja prema javno izabranim ličnostima, novinarima i kulturnim radnicima. Dakle, apsolutno je neophodno napraviti takav široki front, da ne ispadne samo da smo mi novinari ugroženi. Dakle, svi su ugroženi i nastavnici u školama i ne znam, i tako dalje. Dakle, mislim da to nije toliko teško i mislim da već postoji puno elemenata na osnovu kojih se može raditi takva analiza i napraviti nekakav akcioni plan koji bi onda morao da obuhvati i škole. Jer tu imamo također nasilje, edukativni modeli, promjenu kulturnog modela i tako dalje. Ali naravno i snaženje krivičnog zakonodavstva, otvaranje novih krivičnih dela ako je to neophodno. Mi sa društvenim mrežama imamo zaista potpuno neslučajne mogućnosti pretnji i tako dalje. I mi na pisanju medijske strategije, kada sam pitao zašto tu nema društvenih mreža, zašto nema novih medija i tako dalje, dobio sam odgovor tipa da toga nema u zakonu o javnom informisanju, nisu definisane društvene mreže kao mediji, pa mi nećemo, ovo je medijska strategija. Zato mislim da to i van medijske strategije treba staviti kao veoma bitnu temu i početi na njoj. Oblast je veoma široka, ima puno problema. Hvala vam što ste odvojili vreme za N1. Veran Matić bio gost Teme dana. Vi ostanite uz nas. Argus Tours.